जर्सीमा खेल्नुपर्छ न्यू जर्सीमा one day I wanna take to her right there Take to who? Asing? यो We did went to New Jersey before fair. यस्तोमा पिङ खेल्नुपर्छ We went. I don't know if you went. नेपालमै मजा आउँछ Yeah, we went. नेपालमा नि बिस्तारै घुम्छ नि दाजु होइन ल पहिला त डह्रो हुन्थ्यो म चढेको बिस्तारै घुम्यो हामी फार्गो जाँदैछौँ यता बस ड्राइभर लुक एट हियर यता हाम्रो दाजु अनि यता हाजिया यता हाम्रो सानो बेबी भाइ यस्तो भयो Hi guys. Hi. कहाँ गएको? We're going to North Dakota. Hi guys. Okay. North Dakota. Yeah, we're going to. Mommy. Okay, banana North Dakota. North Dakota Bonico. नराकोटा भनेको Hi, baby. Okay, so what did you eat? What did you eat? What did you eat? Okay, so this is my food. Liasa, what you eat today? Corn, Maggie, Anda. Okay. Hi, Dada. What did you eat? I eat food. What kind of food? Food. Okay. Okay, we'll do her. Hi, Rishika. What you eating today? I'm eating salmon. These, I guess, onion rings. And this chicken. Okay. Hello. What you eating today? Today I'm eating salmon, Chinese, eggs, and this is I forgot Shrimp? broccoli. This is Shrimp? yes, and this one fish. That's it. Okay. Hi, Leah. What are you eating today? I'm eating noodles, sushi, and orange. Hi, Mommy. What you eating today? Chicken, burgers. I already ate noodles, everything. Hi, Arjia. Hi, Amin. What you eating today? मकै खाएको मकै भनेर चिकन देखाउँदैछ बफेटमा आएर के खायो भने मोमो सुसी झारपात Son baby, what you eat? Look at her plate. Good. You're healthy. Hey, Daddy. My food. Hi, guys. I love you. Do you know that she's gonna put this on the TV? Yo. Try. Got it. Yeah. Y'all want some? This can move? Like, no. Yeah. By itself? Guys. You want some? Here you go. Don't broke it. It costs like almost like past $100. It's $700. $700. Give me. This one is 5 crore. Mommy, can you put this over there? यहाँ चाहिँ हाम्रो बहिनीको मेहन्दी सेरेमनी हुँदैछ यहाँ सबैजना हेलो फेरि कस्तो बनायो लेट मी सी What is this? यो त फापरको रोटी जस्तो भयो सक्यो ए त हाम्रो भाउजूले बनाएन बनाएन
ए ओके मेरो त हाम्रो बुहारी नमस्ते यता बहिनी अब थाहा भएन अयो अलिअलि भिडियो गर्दै त्यहाँ यता बेहुली भन्नु है बेबी के हेरौँ लगायो लगाएन के लगाएको नि कालो कालो यसलाई होइन र ए लेट मी सी ब्याक हेरौँ राम्रो लाग्यो त नि
यता चाहिँ सीता मामाको छोरी कोपी काटिरहेको छ ओके धन्यवाद धन्यवाद पिठो मुसिसक्यो भागिस् त अनि सक्यो यता नानाले कोपी काटेको सक्यो अहिले नि सक्न अरे हो उता मेरो मामाको छोरा कान्छा छोरा यता बुहारी कान्छी बुहारी उता ज्वाइँ यता फेरि धनमा मेरो बहिनी उता मेरो मामाको छोरा नमस्ते अनि यता हाम्रो बुहारी अघि खोर्सानी काटेर बसिरहेको Adria. All right. Namaste. Once again, give it up for the bride and the groom. जीवन यो आराधनाले सजाउँदै तपाईँ कहाँ आउँदैछौँ दाउदको ढलेको वास्तन बनाउने तयारी गर्दैछौँ जीवन यो आराधनाले सजाउँदै को वास्तन बनाउने तयारी गर्दैछौँ एउटा खाँबो छ न्यायको घरको खाँबो धार्मिकताको एउटा खाँबो छ न्यायको अनन्तको छ सिंहासन
हेर्न हामी आउँदैछौँ जीवन यो आराधनाले सजाउँदै तपाईँ कहाँ आउँदैछौँ दाउदको ढलेको वासस्थान बनाउने तयारी गर्दैछौँ घेरेर लाखौं स्वर्गदूतहरूले यसो तपाईलाई पवित्र पवित्र भन्दै उचाल्दैछ त्यो नाउँलाई घेरेर लाखौं स्वर्गदूतहरूले यसो तपाईलाई